باژارê pêxemberan, warê şaristaniyên qedîm, destpêka xebatên zanîstiyê. Wexta mijar dibe bajarê Rihayê, mirov dikare behsa gelek taybetiyên wê yên xwe ser bike. Gelek cihên wê yên kevnare hene. Yek ji wan taybetiyên wê yên herî bi nav û deng, malên wê yên kevnar ku ji kerpîçan hatine avakirinin. Xweza ne tenê ji çend daran an jî çend dilop baran pêk tê. Xweza bi tana serê xwe hebûneke. Di hundirê xwe de dihewîne gelek tiştên zanîstî. Cihên ku birîn lê vedibin, dîsa bi xwezayê bi derman dibin. Ax li xwe vedigere, nû dibe, nûjen dibe û carinan jî dikeve dirovekî din. Lê tim ji mirovahî re cihê jiyanê û berdewamkirinê ye. Ku welatek bi çand û kevneşopiyên xwe dewlemend bûbe, bi saya xwezayê ye. Di xwezeya dewlemend de hilberîn hene, pêşketin hene. Ku pêşketin tune be, tiştekî ku were afirandin jî tune ye. Ji ber vê yekê ku di çand û kevneşopiyên Kurdan de her tim şopên xwezayê rû didin. Welatê Kurdistanê jî yek ji wan welatan e ku ji xwezeya xwe ya dewlemend sûd wergirtiye û xwezayê di nav çand û kevneşopiyên wê de bûye xwedî ciyekî girîng. Li Kurdistanê yek ji bajarên ku bi çand, kevneşopî û mîmariyên xwe yên dîrokî bi nav û deng bûye jî bajarê Rihayê ye. Mirov dikare bi rojan behsa her taybetiyekê bajêr bike. Lê taybetiyeke xweser heye ku divê bi giringiyekê li ser were rawestandin. Ew taybetiye ku berê gelek serdêran dide xwe, malên wê yên ji kerpîçan hatine çêkirine. Malên kerpîç ên Rihayê ne tenê ji aliyê çandî ve xwedî giringiyekê ne. Her wiha ji ber ku li herêmê di dîrokê de gelek ji wan malan hatine çêkirin, di heman demê de mirov dikare wekî bermahiyên dîrokî jî pênase bike. Ev yek dike ku wateya li van malên kerpîç hatine barkirin zêdetir bike. Malên kerpîç ên ku bêhtir li herêma Heranê hatine avakirin, wekî odeyên ku bi hev ve hatine girêdan hatine avakirin. Her malek bi 2, 3, 4, 5 an jî zêdetir odeyan bi hev ve hatiye girêdan. Her odeyek bi deriyekî fireh û nîvgiloverî derdikeve odeyekê din. Bi vî awayî hemû ode bi hev vene. Di serdemên berê de di her odeyekî de malbatek jiyaye. An jî her ferdekî ku zewîc ye ji devla ji malê cuda bibe odeyek jê re hatiye veqetandin. Bi saya vê yekê malbat û xizm ji hev dûr neketine. Pêdivî maleke din an jî bi dûrketinê nemaye.
دنگ کنی زاروکین کو به هفرا دلیزن بلند به. کی دزانه زاروکان چند لیستک آفراندنه دناو مالین بالکشته. چند جنان درد و کلیم خواه به هفرا پار وکرنه. چند جن گیشتنه هوار هف. چند دنگ بیجان به دنگ خواه قدیفه دل ولاتیان گش کرنه دوان مالانده. جبر کو د سردمن بری ده الکتریک تونویه. مالین کو هاتنه آواکرین جی لگور وان شرط و مرجان هاتنه آواکرین. دبان مالین کو سری وان وکی قبه که هاتیه آواکرین ده قلک هاتیه هیشتن. بسایا وی قلی هم تیریجن روژه دکوین هندر و اوده رونی دبن هم جی هوا آنجی دوی ده هندر ده درد که دروه. مالین کرپیچی به دریجی خواه دگیهین حتی 5 متریان. مالین کو دا آواکرنا وان دا بهتر کرپیشتین بکارانین جبر کو لحریم رحای دار هندکن بانی وان به طولایان هاتنا آواکرن. دسری هر مالکی دا بقاسی 1500 طولاتین بکارانین. بانی وان جی بربجور و تنگ دبن و وکی قبه که خویا دبن. دیروگا وان مالین کفناره هرچی قاس نهات به زلال کرن جی تی زانین کو لحرمی به 100 سالان دوان مالان ده هاتیه جین. جبر تشتین کو ده خرج مالان ده هاتنه بکارانین هاوینان هندری مالان هینکه و زوستانان جی گرمه. جدیرو که حتی روژامه مروواهی دپی لیگرین استارگه هیکه دبویه. جبر ویه که به درفتین هیی هولدانه جخوار مالین باش آوا بکن. دوان سردمان ده تنی آخ، آو و گاه هبویه و لگوروان تشتان خرج مالان هاتیه چکرن. هرچی قاس جبو قایم کرنا خرجی لهن دوران رونه گلان و سپیکا هیکه هاتبه بکارانین جی لحمو هریمان اف درفت تنویه. لبلی لهر هریمه که گاه آو و آخ هبونه. جبر ویه که تشتین هری گرینگ این جبو خرجه گا آخ و آوه. جبو کمالین کرپیچی دمک دریج لسر پیا بمینن یا گرینگ اوه کو دوی گهدانک جوان رهبه. پیوسته کو سری 2-3 سالان جاره که خرجوه آلیه دروه ورن نو کرن کو مال زوبزو هل نوشه. هرچی قاس خرج کرپیچه وکی بدرفتیه که وره پیناسه کرن جی گلک فیدهین وی خرجه هبونه. لگل پاراستنا مرووان جا آواهی دجوار وکی خودی درکتن و پاراستنا خوازای جی مروف دکاره پیناسه بگه. خرج کرپیچه جا خوازای تی و بتو آواهی زرار ناده خوازای. لگل ویه که خرج پشتی هلوشاندنا مالان دیساتی بکارانین. خوازا لخوازای و دگاره. دروف دگوهره. لی خوازا دیساجی و دگوهره اصلی خواه.
درۆژەمە de malên kerpîçî nayên bikaranînê dî. Lê hem wekî nîşaneyekî dîrokê hem jî wekî parastina çanda Kurdan malên kevnareyên kerpîçî tên parastin û wekî çand û kevneşopiyekî Kurdan tê nîşandan. Tenê ji ber dîtina van malan be jî salê bi hezaran serdêr berê xwe didin herêma Rihayê. Bi serbilindiya dîrokê, bi dilrehmiya xwezayê û bi hewldanên Kurdistaniyan, malên kerpîçî dibin rengekî welat û hem di bîra welatiyan de hem jî di ropelên dîrokê de wekî çand û kevneşopiyeke xweser a Kurdan cî xwe digirin.